Yes. Ariko yema twavugiriza Imana karuru. Tuvugiriza Imana karuru ya. Tuzamura ibiganza. Ayi wawe. Inazina ya Yesu yanifanya niwe jasiri. Kwa maana tuzamura ibiganza yeme. Yani burudi nikiruka Hosana. Tuzamura ibiganza. Ninasiri yani tuzamura moka heke. Kwamani yani metoka yani burudi nikiruka Hosana. Twese ninasiriwa Ninasiri na Yesu yani tuzamura ibiganza. Kwamani nayo niki yani niwe jasiri. yani Burudisha nikiruka Hosana. Twese yani burudi ayo Hosana. Hallelujah. Hallelujah. Tuvugiriza Imana karuru yeme. Ninasiri na Yesu yani yanifanya niwe tuzamura ibiganza. jasiri. Kwamani nayo yani niwe jasiri. yani burudi nikiruka Hosana. Tulimane ninasiriwa yani tuzamura moka heke yeme. Amani yani ariko kuririmba ni byiza. Yani burudi nikiruka Hosana we. Tuzamura ibiganza. Ninasiri yani mana we. Kwamani yani twese yani burudi nikiruka Hosana. Twese yani burudi ayo Hosana. Yani burudi